Ni suweng pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksawa, anga Alicia A. Sangma, nasimana dalin ko barang ko para katinga. Kata bichongrang, juwayo sakpri ko dirang ko manager madukpi Siata. Turo school level chess tournament kong ata. MPYCC Turo Congress Bhawan no meeting kong ata. BSF Meghalaya Mega Band show kong ata. Jigumpa ko barang, Yajani chisa tarik ko siyangpung Jen Jainte Hills ajayin nga, uno manager matupmi joway jelo ni ukhat kabasakpri ko dokaha. Wamang chikang tarik antam sa atarango joway jelo ni jel ko nitung parang ko doke katanga hachim. Sungi mandirang ya mande sakpri ko gool arurot rang chidoke Siata ha. Yo doka man gaparang ni saksa I love you talang unga jikon atita sarang nas kang mande sotan gumun jelo rimido nga hachim. Ya mandirang wasung ni sepango burungo dongru edong nga hachim arwa ko naki sungi mandirang wamang ko chadrape dokaha ni khobor ko manswaha. I love you taryang na agre sa katam nimang ko pulis rang nami masi kujenga arwa mang amsandiani ko dakinga ini khobor ko manswaha. Skang pa changna school level chess tournament ko Garo Hills Chess Association GHCA West Garo Hills District Administration West Garo Hills District Sports Office paksa nangreme turaw salgani na ngatanga ha. Ya kalsusan yo Garo Hills ni bangbe school ni bisarang bakur anga ha. Ya kalsusan ni ko belsi chigni ni ngo pa category or belsi chibonga ni ngo category na ngatanga ha. Ya tournament na ribag pa bisarang ya namga pa chol na kusiong be ha aru bang bes ki dapan ni rang ko na ha ani para katanga ha. West Garo Hills ni Deputy Commissioner Swapnil Tembe yo tournament ko ngat na dakchaka ha aru ya tournament ko DC Swapnil Tembe jilma na uprakani ko para katanga ha. Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYCC Turo Congress Bhawan no meeting ko ngatanga ha. Ya meeting ko Junbert C Marak taktelanga ha. Ya meeting o bakur agaparang Tim Jun K moment North Garo Hills ni District Youth Congress President Roger Benny A Sangma Jun MPCC ni Secretary nga Juspin R Marak Jen Mahila President nga Nur Safikil Wazit Indian Youth Congress ni National General Secretary. Ya meeting o mungsong pasukpag po nge bakur ang ha. Ya meeting o Congress Party ni Katachinga Demupul Sangma ni party ko watiri angani na namen ayo in puljo ini wazir aga nang ha mukul sangma na de political ni bilkusa nanga aru congress sarkari ko ruktayo de wa congress party unari apal thagen ini wa aganda pang ha meeting machote junbert sangma khobor athum gaparang na Meghalaya congress changsatai Meghalaya adok ni namro ruani aru silro ruani na chadeng thainga aru wamang Garo Hills ni mandirang ni namgini na khamko khagen ini pharakatanga ha. And we are very much surprised this Mukul Sangma left our party. Why? It's not because of this political crisis. Don't think like that. It's his only power crisis. He was in power, so he needs power. Congress is not in our Congress is not in power. So he left Congress. Again, if Congress will come back, then you see Mukul Sangma again he will come to Congress party. Because this crisis is not a political agenda. It's only power crisis. He needs power. Belsi sotsni bongag pa Independence Day ko gisikra imanian yo Meghalaya BSF band ni dolrang International Border West Jainte Hills District ni Secondary School Mukta Puro yajani chikang thari ko dakmi sokanga BSF band rang khasro kya asong na khalanga ha sagrachagatam batte yano pakurang ha azadi ka amrit mahotsav ko gisikra anyo BSF rang gepen rang ko dakmi sokang khugen ini yarang ko wamang plak mandirang na asong thana ka asani ku vietnag da dakinga ini pharakatanga ha. Yan dal na khobor nga ni swing ba sa kantikon metela.